CCTV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kanyam kasi nyam tre. Kalapan pau ya kajing sokya. Halo kajing ja. Ki belajar hagi ni kisngi. Kamtam kajing suspend. Kakasi Hills Autonomous District Council. Yus iem berpura kahima meliem. Upa iem aina manix iem. Bat kajing mam ai sanat yus iem kahima sora. Upa iem maram dors iem. Ubaladap ban pendap ya kanyam yap. Bantang yus iem. Ubalaklat no kahima sora. Habakaran sekilap thai kubur. Hakajing kendo lang. Jong kinong yalam nyam kasi nyam tre. Vice President kaseng kasi seng kemi. Urang ba pidi nongrom. Uloong babaro arngut kini kisiem. Kini berang bat dang keso ya kanyam tenrai lejong. Bat ulabu jing keli da kabaong. Bahatu kani kadai kabasujia rengkat. Ne kadai kajing penyeper nyam. Hakabai day bak hima seora uloong. Pa umaram do ula pendap ya kanyam karukom. Katkum kariti belapan skam ya kum usiem. Bat kumba pauhi kapan i baula day hok banyo ya kesanat. Uni orang ba ula ongru bakam day bakersyan ya umaram dor hendai compare lala day ne biru hendai ka day pat ban penne ya kariti ke dustur. Hakabai day pat bakai hima meliem ula ong bala suspend yu ainam baklem ya kata kasenyang hendai balai pat habaki lain ya sausnam kita kimi bat kami penban hadian baka kasyari kala ajing ben ya kanyam kasi ban pendap ya kali nyam haulum shilong. Ula bu jengkeli da ka baong. Hatu ka day ka jing ringkat ne dan kanu ba uday na kanyam tanrai. Ula ongru padi ban sungutuk ba kidon lai teli ki hima kiba pendap ya kanyam kata kahima khairem kahima meliem baka hima sora. Ula bu biang ya jengkeli bakumnu ki belalet ban kedup ya kiwi pat ki jat nyam. Gila ban syong hakat siem. Bat ula penkut da ka baong. Baka ni ka day ka ba ima ba ya kajing persyang penuan ra ya jing sungper nyam. Na try hero pilaya. Tiap hi kini menang sujana kini ketayo menang sulak. Habaklah day kapor bangu blay dan blay yau lay shalom daga himalem kabaju pendap dak itu kibabat ya keniam kasi ladon biang kejing pentut labo tarik kat kendai nrei lap pentut Kikon gihajar, jom kihima melien, kibabat bakso kanyam kasi ilhap late biang sa ikut, banyo yung takahop. Bat sultanat banyeto hangnya pi ba kila jok, bat kila yo ban pendap yang kata kanggo blay dan blay yang le shalong da kito kilungdo kibanang bat ya kanyam kasi. Di kini ki jingja ki long ki pasusi ba. Bangis dang banwan ra kata kicingnya per so per jet mentrio dang nam ta kanyam. Long pasusi do kata. Bar banang kam susi susu kalong ba ki bor sensyar. Ki balasengnya ki lemba ke schedule. Kita kitus konsul. Ki badai banda ban care ban penek yang kiriti ki dustur jang ukon kasi man ong ketemperang to protect the tribal identity kada kadai ka mandate ka joki ka ba kaman Henry kimshim ai ka kati kaman kati ka tiang manirap ya yang i ki ba bat makso akan yang kasi ni kerpat manang ni syakmat atas konsul kan perkat ba lo ini kita ta ngirung ilathat balech wa ekahop lemba ki high court dan lemba ki no civil court kamlong ka besuk pengisania akas konsul kebansyem ikilat manyada yang ni kirit pa akan dikitelah Habak ya day bade bat kene jingja menang syen. Ka hima sora. Ka hima sora usim kena
Umar Ramdor Ladap pendap ia kenyam ke rekom ke bedai bak tang se. La pelong ia ke dorbar hima. Banyak penskem ia ke muslim seorang bapura. Henry nak kanore kena kedau. Ia kataru lapoi ke jing But la pensange ia kata ke jing long se ju. Ban la thong penban do acting chief ju hima sora. Kiba day pada na kerwe kicing nyam umarem dor uday ubabat bakso la kanyam terlanjut nak ke kedau ki kamtip ba ke council lor kan dia ke benta ndre mengi ki papet yang kita kicing ja ke ngasara ni skoba la day bi dan ai atas sanat ya umarem dor namar ba ulale các công kiriti sanchar cho cái hima sora ban lum ban lang ni cái hima ban ye jet cái tao sini hakadao ko ba ko klam nai kata kesenyang boleh ban as ke terus konsul to la pendon ke jing sishan ta handa ke jikli ke bumi bakatap la lai sau senem balai ke ni ke jikli kami ya kata ke jing bomno senyang muslim kami penban hadin baka ke high court ke ai jigbit ya ki babat kan yang kesiban pendep ya kan yang berkom halum shilo hatu kedai wa syujaran khatmo ba uni usim ainam manik sim ka hima melim babat bakso akan yang kasih lejong kadang kenu mo ni kasih jarang kat ba uday uta ubabat hak terah le jom hari kesi kita lai tali kahima melim kahima khairim kahima soka kini kisim nang day kisim kiban nang hap pendap ya kanyam garukom kat kong kiri itu stur kemalado naik. Kumno ken. Nakaliang jungi te. Kumno ken ni kali. Ba kisim kibam desyo. Nakaniam kasi bat kibala lek keduk. Ya kewe pagijay niam. Kila banchim ni kata kabenta balong sayo. Ini jingkeli tiba lese ngistam menyo jing jwa ngene kepor nring gembat se benbu ini jingkeli luar ba ki jing jai belajar ini kisni nado kita kisnam ajar khanyo hado kini klemat bonta mai ima ba ya ka jing persyang jong ki briu banwan ra kata ka jing ni sobriam yang Lada kidon kibo penyai terus konsul lada ki pule ya ki artikel ki bumi ke long time ki thok to boktoram mauro nak arpui terik jong benai be raja arpun rio ulah keren syai ba jingma ka up lada kiriti kidustur jong ukun kasi kidu kitam ladangi penduk ya kita ki customary law but ki customary practice kajima ka up come up tangi kisah tentri mereka up ningkong syua ya ka this council kabal yo ay mandate ban protect the identity of the tribals Boktoram maura hak kejing to aja ulah keren syai. Ulah kedawi kini kejing ma. Nah kerpat ya gitu kebedan nak kebor secara bagian dia pulih tekel. Lesi kini kende terleh. Menai kesengi langi sekejing to. Nah artikel jong doktor Omar Lin kendian dia. Keturu kejing to ngak kerpat yang gitu kebedan kebor secara bagian dia pulih di artikel. Lesi kendet penriu kendet penriu ini berkoi
baka ka role baka ka mandate baka diskons ka don but hakanur kom ka penya ni kecik sensyar hakum kini kipor nong mi khamat jungi ki MLA ki MDC ki MP ki seng phalang nakapor cekapor ki ju ya urtas laba ka jai bandri jungi ka don atau mer ju korea katang ji osko ngaru ngakobori ta nak jinglong rit pa jungi ni dei sisa i panggil Rusia nomor baklau biak ani ke cak pendiri jungi kelak pandu pandam kan jadu Henry hakum kini pat ki jingja ki bajala menta hakabangi i ba ki riti ki dustur jungi gitu na pedang ke jingma dah ke jing le jungi let's say day mangi ban kenyat yalla dia syariat mendai menu dia kecil ketu kini kapor ya kipor sarkar ni ya kino ki bedon na kino ki sencar ke khadar snobha ya puson bawa halor kini ki koi yo komno ngia bakla ke ya nanti hidup lut ya kata kecing long kum kita kirim pak ki bakipang ngim kersan yang maram don ngim kersan ya upaya mainik sen ngim kersan ngi yang bet ya kat kum gerti ke dustur buat ya ilat na kita yo baklalut na tong situ ha kecing i jongi te ngisngau kan ya usim benang day ban pendat di kaniam berkom latung no da kiwei ki bom doncho akaniam terai niam kasih te ngasong kalaya lat ken na kata kariti ke dustur ngile rai ban tho secretaries council ong ba pinjits ewu ani ubi ingin tho secretaries council ngau ba haba ka mande jopi ka day ban penne ye kirti dustur lada day hagale niam kale rekom ne lada day haki derti kilariti ne lada day hak sencar kada both ya kita ki customary practices and customary law yano vijit is none of my concern ke ka babu matumi kalong skoba both ya kini ki customary practice jong kon kasi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.